Ohojeo svima, ovde Srpski Shinigami i dobrodošli. U ovom klipu pričamo šta ćemo sve da gledamo Sibi 2018. godine. Čim sam bacio pogled šta sve će da bude, verujte mi, imamo da se nagledamo ove godine. Nema baš toliko više incest anime. Hvala, kurčo. Ima ih, ali vrlo manje. Naravno, ovo ukratko ću da spomenem šta će da bude, ništa opširno. Ako baš zaleti neka poznata anime serija koja izlazi u zimi 2018. godine, zalepio sam se za tu 2017. Onda ću malo više da popričam o tome anime. Pa mi da započnemo, sad ću da navedem te anime serije i reći ću otprilike šta mene interesuje i naravno daću svoje lično mišljenje. Pre svega, prvo što vidim jeste Overlord druga sezona. To je nešto što mora da se gleda ako obožavate prvu sezonu. Jako dobar anime, jako preporučujem svakome. Imate na Natsuno Taizai sezonu 2, ja mislim. Znam da su nešto obećavali ovu sezonu u prošle godine, pa nije bilo. To je isto definitivno što moram da pogledam, zato što volim na Natsuno Taizai, pogledao sam prvu sezonu. Isplati se da gledate anime ako vas zanima taj neki fantasy. Treći anime koji me zanima, makice, mi privuko oku, zove se Citrus. Malo bre seljačino jedan. Sada, po opisu i ne izgleda nešto privlačno, ali me zanima ovako kako izgleda. Samo se nadam da nije nešto bolesno. I naravno, šta još mislite da će biti? Naravno, još jedan jebeni Fate. Kako godina ne prođe bez još jednog Fate-a? Naravno, prošle godine nismo baš imali Fate, u stvari imali smo Fate agrokonofobiju. Plus Juni Tyson koji je bukvalno kopija Fate-a. Wow. Onda imate Death March, Kara Hajimeru, Isekai Kyushki. To me jako zanima zato što ima Isekai u reči. Isekai anime serije su jako poznate i jedna od anime serije koje trenutno vode. Da vidite Isekai, definitivno vredi baciti pogled. Dagashi Kashi, druga sezona, to ću isto da gledam zato što to je komedi koji se meni jako dopada. Isto naravno Slice of Life, Shonen. Ne znam kako Shonen, Darling in the Franxx, ne izgleda mi nešto baš mnogo zanimljivo, ali možda bacim pogled kasnije. Sad idu makice anime serije koje ne bi baš bacio pogled, ali ako vidimo ovako da se pokazali, definitivno ću da ih odgledam. Tapor Sakura Cleared Card Hen, vrlo mi izgleda čudno, nadam se da nije nešto bolesno, ali navodno ko je čitao mangu ovoga dobija i anime ove godine. Koi wa Amegerino You In, ovo je jedan romans anime. Saiki Kusou no Yuvan, druga sezona. Ovaj anime znam, ovo je komedi Supernatural Schoola, shonen anime. Pa i tu i tamo se isplati da gledate ako baš volite komediju, ali nije se nešto iznenadio kao anime, ali nije ni solidan je, da kažem. Beatles, what the fuck. Da, ovo je neki sci-fi anime, ako vas zanimaju roboti, vredi baciti pogledaj. Karazi Yozu no Takigani-san. Slice of Life, comedy romance. Definitivno ću bacim pogled zato što ja obožavam Slice of Life kao i uvijek. Ko ti kurac? Eto, Junji Collection. Ovo je horror anime. Odavno nisam gledao horror anime, znači verovatno ću bacim oko na ovo. I koliko sam video trailer ovog anime, vrlo je dobar. Poput Epiku... What the fuck is this? Hakataka no Kotsu Ramens. Dobro, imate Killing Bites, Jin no Guardian drugu sezonu. Malo brže da listam da imate ko voli Ginitamu, imate još jednu sezonu Ginitame, ali ovo je kao navodno Final Arc. Gauken Babysitters. Oh fuck. No pedofilija. Baslix Okami Ninpochu, Yokomavashi Pedal Giller Line, ovo sam nešto tako slično gledao. Da, ovo je četvrta sezona onog biciklističkog animea, mada mene ne zanima sport. To je jedini žanr u animeu koji ja ne volim. Marše Madhen! What the fuck, ovo je nemački. Ima čak i umlaut na A, ako se kaže to umlaut. Hakume to Mikochi, Takunomi, zašto vam malo drži pivo u rukama. Ostala imena i nisu baš toliko zanimljiva. I Hatakroko Nisan, to je anime, ja?
zanimljivo. I eto tako, vjerojatno će zimska sezona da bude najslabija od svih, zato što znate sve šta sledi dalje. Ali ako ovako nastave, mogu da nam vrate anime u život. Znači, po ovoj listi već vidim otprilike dobrih 6 anime koje ću da gledam i nekoliko, vjerojatno još 5 anime ako mi se dopadnu, ovako na prvi pogled. Svakako bit će anime recenzija, preporučavat ću, bit će onih malih klipova, znate otprilike koje anime nisu baš poželjni da gledate. Svakako, nadam se da ste uživali i mi se vidimo u sljedećem klipu. Sayonara!